Hello, ronda netiwaka. Tine yengambira baby. Tiari hondi yo linki wedale. Tiari hondi o linki we. Ninchi manyango ryo mombya babona. Niwavyo mweyo mubya babona. Ninkukunda iwe mwichiwe. Ninkukunda iwe mojawe. Okay. NKORE MEDIA TV mwebare munonga kutukunda, mwebare kutureba, otebwa kutusubscribinga mutayi wanje okatore karukundo erizoba ndina nomweshongozi ubakweta Nice Boy hamwe na mutayi weye ubakora nawe collab yebangizire barugiro mu video shoot nagira nti ni no kubanza kubafunaho ka interview kace Nice Boy mazima nabakira hamwe na Sasha Gray Okay. Nice Boy amazina gawe gatari stage name. Amazina ganja ga burijo banyita Binama Man's Post kandi nanye nuko nkweyeta Binama Man's Post. Binama Man's Post. Yeah, stage name Nice Boy Yugi Stapunda. Yeah. Okay. Akangaruka mucyara. Amazina mama. Amazina ni Celeb Grace. Original name. Then twaza stage name Sasha Gray. Yeah, nikwebeleza. Okay, Keshongoro cyanyu Nindira. Nechakabi munonga. Nice Boy yori nzarwa yankai. Ninzaru Isinjiro district. Isinjiro. Yeah. Ate Sasha Gray. Yeah, nanye niko ku Isinjiro district. Yeah, niboza. Okay. Amukija muta kuteka Keshongoro eki ate abwenchi mukatorana Nindira abwenchi timuratorine ni Sasha ningashi ni nyenda kusheka abwenchi Nindira. Hatu webare munongo mutebenkanisa wa program. So Nindire ejo yo kureba nyowenka Nice Boy music y'inkwandika. Naye amakuru munonga abantu na munonga abafumbo abantu abakundana so nicyo kinkubana ingezaho kubashomesa. Mbweno ryo muhandisi ndio muhandiki kandi ndio musomesa mu cyarukundo. So Keshongoro cyanje wacereza kire nikibasa kushomesa ogire kiwiyamu kugira ninyeshongora bweshongora no ndio mushomesa funa kiro urikize je Nindira noja kurama amakuru marungi munonga kandi cyatumenya inyeshongora Nindira negenda abafumbo negenda abafumbo nambwe na Keshongora kaninkendeza buri muntu okundo umuntu ari hari nawe amuririra mutera akasuma ija murebe Keshongora kanakaba kundi ne buri muntu ino gukunda otakazare na Keshongora kabasa okeyisya okendeze mutayi wawe akubana ka rukundo kandi tinkabwine kintu kirungi nkeki akikwatiye na love so obutumwa bwanje kugira abantu babase kukundana no kwikirizana ngamu okukumira no bwesigwa nimbi batumira ndikurabira mu Keshongora. Okay. Yes. Sasha Gray Keshongoro Nindira no kigamba cyo guyatugira no muhandisi ningasho muhandiki hati we no koranka omutebe kanisa niwe editor no kora yago Kare Keshongoro echo nabashaku kare yewe no muhandiki then nywe mbera home cyo kugira nti yamara cyereza kukimarira kara kimpereza then nywe nkikora cye ntekamiraka. Okay. Yeah. Iworiyo wa vocals. Yes. Okay. Mwanjira mukozire video. Video genzireta. However munongo mutebenkanisa wa program. Video basize kubaneta ambraje abashonga nko kwinkirebe yabari kwekira gume kikeyongeramu. Video naza kwije eri nungi munonga. Kuba tugikora umwanya murungi producer witu n'umurungi jukwasire yagereza kire ni good director no haji producer bamweta wire TK kuba inkugambira no wamana so ekintu nyina masiko marungi abahagize bita barungi ababire mbakunda Nindira nimwe abatakagimanyira nimwija kushemererwa video kuba neza kubera inongi munonga just echamani mutwereze muka weekemwe video nituza kuba twagitungire tuje batera YouTube buri mu kutugona nimubasa kuba ni mu gitungo mbwijwire. Okay. Sasha Gray video
iyo mushutingiro gire birota video birerije video tine buzyo kwanga abuto twine kara bageza abuto twine batferiza kire mnonga batuberaho nsima mnonga then nitu gamba ho kare kugira nti bafani zibitse beba rotubera haba kutubera ho cyo kureba video I mean cyo kutambuza nyuziki yetu kaibo benjere no kutongera mwamani no kutwala no kutushagira okutubera ho muri cyo mnonga mwe bari mnonga. Okay. Nice boy wanji okweshongora ukakura ukundo kweshongora wagiro ryo muhandisi egi talent ukakura no kikunda ninga kizire bwija is it passion mpaoka background kacheka ki ekinte cyo kweshongora kikanza munonga nkiri muto kuba mami no kuba nangambira ngo nyine myaka 5 nkaba nyine cyeshongora ekinabire mweshongora kandi ari nyenshi kuri yetingire so kinijire ninkura nguma ni performing habuje nyindi kumayiminge byeshongoro byabandi ekintu cyaguma kiriti abantu banyikirizamo kwa RC manyi ntunkurire nkabasa kwebasa ngakora yo ODA yanje kandi ekintu ninza kukitera nyina masiko kandi nishaba naranga ambero muwezi talent iyo mbwenu njine ninjehuramu tikugira ngo ncegire bukuru ngo ninga ino wundi yo ninkopa no yasinyowe ninchehuramo musagama yeah. Okay, Sasha Gray okweshongora no kugwa mu bugwa ninga ni passion ne ruga mutima kare okweshongora kare kiri muri mu mutima kubanga nyiwe ninkunda mnonga nani implanti nani ndeba karaba kuchagira mwe natine nko muntu nkungira nti ni nko nkwegomba oba nko kugira nti nkamureba rukweshongora nanye natandikira kuyenyo nkani nchehuramo umusayi nagira nti enjere nyine mu talent yinkwereba munera naninjanira mu nabantu tikangu kantandika kweshongora mbwenu no manya no kuzana emizano munonga. Okay nice boy wanji ni muntu ki wo kureba okwe especially on music industry ukagira nti ni nyenda kuba nkogo omuntu wo kwegomba who inspires you on music industry we bari munongo mutebenkanisa program konganywe nkanye nice boy yugi tindakugambira nti ni nyegombo mweshongozo ogo abo shongo kura kwanje kubanza kumanya ngo kweshongora niki nkashanga abeshongozi bingi kandi umuri abo beshongozi bingi cyintara kugambira nti numweshongozi ki nimbasa kumwatura wancenga oshange wo muntu aho ri muhikira oshanga atakwinire kire wancenga ati kindabe ntagambire nti ninyegomba Joana oshanga ari wabire nonda kwija kuba cyari wanje nakwikoja kandi kawageno yegomba Joana abo akino izarinya nituba abantu butukwegombo gira nti kogire nimbasa kubanka Oprah Winfrey nimbasa kugira nti ninyenda kuba nka Oprah hati niwe no basa kugira nti nimbasa kubanka negomba kubanka Arakeri webare konke cyo ni mati cyakubaho tinakutibwa kubasa kushesha mbiri nka Arakeri so nishabarhanga mbero muwezi anyebe mbero mu rugendo rwanje mbase kuba nice boy omuntu wa mani ntere kintu abantu banyikirizemo konka ndinganye nice boy tindahite ko mu cyane cya Jose Chameleone tindahite ko mu cyane cya Rasta Chaze oboha ninza kuba nkanywe nice boy when to in inspiration you're inspired by yourself. Yeah. Okay. Sasha Gray twena twine inspirations aba business nagira nti nine business yanje kukanyenda kubanka gundi ningashi ndengari gundi konka butosho magara gitu twine those people who inspire us abamwe nagira nti my mom inspires me ningashi dad wanje na inspiring who inspires you in life. Wabari mnongo mutenganisha program naye nkanye okugira nti kibe kityo ningira nti nkanye okwekorera izinera nanyineho nabantu abakumpwera nanye nkaba nke kinkwenda kitari kugira nti nkareba gundi nakora ati nanye nyenda nkore nti kuyonkore cyanje nkanye kiri gukora kiri kwasa kunda byo cyankwatanisa n'abantu mu business. Okay, nice boy. Omwana ryokwe omwana muto ninga shari kwenda kutandika weshongora no muha advice ki
obuhabuzi obunkuhereza omwana ori okwegomba ekintu ningo kura ari talented banzo yikwasirhanga kuyerizo batandika umutebeze ebyo kwetaga abariwe yabarido mu bintu ebyo kwetaga yekwate kurungi gire mico mirungi reka kuteka ngo kweshongora no kunywa njyayi ningo kusinda kurya kakora no ebyo tina bikwataganira na talent yekwateje obumuntu murungi ofune connection enungi oreke kuzaza ombaro kiryo mwana muto kuzombukora enjayi ebyo byona tina birakuteke munywani wanje so obabuzo bunkubahereza no kubasa kuba nugumisiriza kandi watungire connection okagikwato muri 5 okareka kutoro kuno kuzunga iyanoza kwikacho uri kwetaga Sasha Gray omwana wo mwishikari yokwe ari kwenda kweshongora ningashi yatandikire kweshongora ningasha ine kiroto cyo kweshongora baho buhabuzi advise ikimwe bibiri cyo kubasa kuba no muheriza bari munonga naya omushongozi bwene byo ko mwana wo mwishikiba mojo obabyo bonkubahereza kugira nti bekwateje umurimo gubakora bahikachi bakwenda kana mnonga ishwatire naje abazire kwanga nkabazira banje bakanzo kunzibiro kweshongora nti abana babishikini nibashishikara mnongo muri echo yari mweshongozi naye atabazire mutaka twada kubi mnonga kugira nto mwana yabo mweshongozi umwana omwisho nashishikara kugira nti nikirujire ya mbwenu hati omwana oriyo kwempo umwari kwenda kwejoininga aha riecho ajogo ajo business nabasha kwejoininga na ayigendesereje umwe ebintu nabitanguhi kare muno kwegendesereje hati nkiwo mcyara ningasho mwishikiwo mweshongozi nibizibuki byo kureba byo kubugana iwe nko mwishiki nko mwana wo mwishiki mu music industry mu music industry ebizibe biri muni byinshi naye kare nkanye binkubugana noreba mu moyo woyine nka kare ngotiro nka Keshongoro kare bantinika kwatayo oreba bandi kare nikibayisanga kubimwamurinka ko musho ko mupate orani kibayisya kubikugira nti niwo ruho so obundi omuntu nasa kwiza efurenka munywani wawe kumbe yine cya kwenda ogamba nti omusigire hina hwahi aho kuza kushika mbwenu nabamwe kugira nti kuba banywani bitu twino kwegendeserezo kare okahuro mu banywani okay wagira nti obumwe abana babishikini babitorobi nti bwenu bagende mpora niki cyo kureba especially omwana wo mwishiki cyakurabamu like cyo kugira nti yabatandikire ejijane ya music abe nabasa kuchetantara ari kureba ya okuchetantara kiti olusi ko kuhyanko kare ntuketa kare kumukwija mwaje ininga nk'abantu binje oshango mwe harimo abantu mwakwite mutima kugira nti itoronyo ari akampa amanyani ka kubonera naye abana binje ababeshongozi bamutera mwenja bakutera muke kinde kitabonire ka he mukiromisho gabantu mwe kikushisha no mutwe nkoko kubimanya nobundi omushija kwe yambisa kugira nti wotamukunzire kunkaboja watire muna kara kantu ojo tamburura mbwenu twino kwegendeserezera tuja tutaka ikombuzyo kapera kanindira miss hello ronda netiwaka tine yengambira baby tiari ondi yo linki wedale tiari ondi o linki we ninchi manyango ryo mombya babona Wabyomweyo mu byababona ninkukunda iwe mwichiwe ninkukunda iwe mojewe Nkore Media TV and Nice Boy ndina Nice Boy hamwe na Sasha Gray Nice Boy mwebare mazima kwija hari Nkore Media TV ninyenda obugambo bubiri bushatu obugambira abahagizi bawe ubebaze kubahagira
abagizi banje nimbebaza munonga nimwebara kugira umutima gwa rukundo musirimu abakutwara obwire bwanyu mukakozesa ka data kanyu mukabasa kuba numunkorera ka challenge ya TikTok. I love you so much nimbakunda munonga badia. Mubase kuba nimweyongera kore kintu musharinge nimwe batakampire ka challenge mubase kuba numukoramu Ekeshongoro buramwe kiro basa kukironda cyendeze umukundo wawe base kucyurikiza Nindira teka me kigambo nice boy UG Nindira either nice boy and Sasha Grey Nindira noza kuba no kitungo mbuyijwire mubase kuba nimuza na nkeji social handles zone buri hamwe platform ndeho nice boy UG no basa kuba noza kuba no mfuno mbuyijwire nimbakunda munonga miyongera abagizi nanye ni promising okubaretera ebintu birungi kandi tino bundi bipakaho badia ndiguma nimbahereza ebirungi ebimuri kwetaga. Thank you very much, bye bye. Okay, Sasha Grey ninyenda oyebazaba hagizi banyu kubahagira bagambe no bugambo bubiri bushatu. Yeah, sima mnongo bihereza bwanyu aba followinga aba subscribinga sima mnonga mwe bari tuberaho nabandi batakachekonere muni muntu hagiraho muchekonere muden tubase gukora kintu kiricho kandi tubasubizo kubaretera ebintu ebiri ku ebinuziro kusinga habyeze. Okay. Mwibari mno. Okay. Ankole Media TV na abanyine Sasha Grey hamwe na Nice Boy bakeshongora ekeshongoro kibakweta Nindira mwebari munonga kutukunda. Bye bye.